kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa yan, nanang? Apa yan nagsipngat dito'y balay? Kat adamat silaw dagiti kalugaran tayo. Anyat napasamak. Ay, naputdan ta anak ko. Sa anak ngamin anak kabayad. Dakkel unay tibil ti kuryente ta. Jakmet kabailan abayadan day jay. Ay nawaw, mano aya? Kita anu mano ti adda iti day ta apapel Ay nawaw, nagdakkel matan, nanang. Agasam ngay daytoy. Day ta nga rod ti parikot ko. Kasano amabayadan ta day ta ngay? Saan kay samo ngamin nga agtip-tipid? Noray si kamot. No adda ka dito'y balay kat kanayon ana isaksak ti electric fan. Uray ti daduma nga appliances. Kat, kastoy nga rudan, nanang. Kontento kayo iti kandilalaan? Ay, no siyak, jaklakit di maanusan ti kastoy. No kasaritam nga iti gayem mo anak ka. Ibagam ama kitap tapay laeng kadakwada. Dakkel atipid mo't laeng no umanugot da. Ay, wunan niya. Kasaritak man nga agpayso ni Dayan. Kumusta ngay, Beshi? Nakasarita mo ka din ni tatang mo? Wen beshi. Kat, anya ti imbaga na ngay. Imanugot ka di, makitap kami pay lang iti kuryente yo. Wen beshi, imanugot. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, Beshi. Agyaman naktanaasan kayo kada kami. Sakit nagbara ti panawon ita. Ngamda kayo ti makaamo iti extension wire ama aramat Wen, Beshi, da kami atalaga Di kay madanagan. Tano masolbar ti parikot kat isublida ti kuryente may. Saan kamin makitap kada kayo? Italaang daytoy. Okay, beshi. Kaano amang yag kayo iti extension wire? Itamat laang, Beshi. Mapan ko laalaan iti balay. Narigat mo ngamin ti agungunay no kandila laang ti silaw. Ala, urayan ka nga rod, beshi. Adapay kang kataydaan a cellphone mo, Beshi? Adamot, beshi. Indulin ko, tamabalin pa'y amausar day jay. No okay laang kang ka. Mabalin ka di abuludak pay laang? Ay nawaw, adamot cellphone mo. Apay abumulod ka pa'y laang kanya. Adangam na perdi nga rod, Beshi. Na, kasanumot ana perdi. Di kan sa ngamin agan anad. Aksidente anat na. Kat na LCD mo ton, Beshi. Ay una yan. Pabuludan na kumapay, Beshi. Amumot, awan ko kwartak ita. Saan ko akabaalan ti gumatang iti baro? O di oray di ka pa'y ag cellphone. Day tati saan mabalin, Beshi? No saan ko maitix ti afam ko? Ay, awanon. Ang mga no isukat na kun iti sa bali. Kan adapay gayam engineer ko. Masapul aka video call ko day jay sakbay maturo ka. Agasam man tadwa a boyfriend mo. Kasta talaga Reserba di maysa. Anya? Adapay mo't gayam kun kaday ta a cellphone anak ka. Adda ata saan ko pang insubli nanang. Saan asinaludsod ti gayem mo? Ay nawaw, ada kwarta ni Dayan nanang. Di na pagan ano da ito a cellphone. Kan maysa, adda maten usaran na a cellphone. Ay, kastaya. Nagasap ka nga rod iti day tagayem mo Agpayso day tananang. Ado ti pakairanudan kang kuana. Ay, nagsaya aten ti kasta. Iso nga anusak ti sumursurot kang kuana. Nga uray saan kami nga agka-vibes. Taamok nga da pakairanudan kang kuana. Nasaya at launay day ta diskarte manakaw. Kitam, nakatap tayo pa'y iti ayanda. Dakkel atipid nanang. Ni, apa yan tatang?
Ming-ming-mingan nyo matabil ti kuryente tayo. Dakkel met ngaminan ti mabayadan anak kaw. Ay nawaw, amangan no daytan di ibagbagada ang umina kanu. Ket no nag times 3 met ti consumption tayo. Kita ikumparam ti bill tayo iti napalawa sa bulan. Ha? Ayun, tay mistring agpaiso tatang. Anya ti appliances na karlagay mo jay aya. Nakitap dalang. Kasta mo di napasama kay ti bill tayo. Diyak mo tatang. Ibagaman ka dakwada. Tatumulong da mang bayad iti bill tayo. Un tatang, kasaritak to tigayim ko. Ibagam amang tidda ta Judith no Lunes. Naskin nga agbayad akong. Un tatang, i-message ko itamot laang. Tumulong ta kano amang bayad iti bill ti kuryente tayo. Inton Lunes ti Judith nanang. Mano ti mabayadan aya? Kita am ti insentigayem ko. Ay nawaw, nagdakkel mo tanday ta. Wan nga rod nanang. Anya ti ibagak kong kwa na ngay. Dayunam ti 50 anak ko. Awan mo nga rod kwarta. 50 laang ti adda ditoy. Iso laang ti mainayon ko. Mabalinin day ta. Bayadan ta ti sobra. Jay na bate, makamuda mo na amang bayad. Okay nanang. At iti 50. Nayunam, taitad mo matan iti gayim mo. Tapno awan maibagbagada kadata. Kumusta anak kaw? At da inted da bayad da? Dayto lang ang tintad ni Carla kanyak tatang. Ay nawaw. Sa nga gasutla ang tinted na. Un tatang. Na apay asa nga gasutla ang kitdakkel ti bill tayo. Amu pa'y man kadagi jay nga agina. Insend mo kumaitigayim mo ti bill tayo atap no makita da. Insend ko mo tatang. Talaga nga raw, adida makarik na. Kaano nga raw, ang mapatariman ti silaw di tabalay da. Naskan abayadan dati balance da tatang. Dayta nga raw, no kaano. Awan mo't nadakdakamat da. Ipatariman da kumamit tayo. Tapno saan ang masapol ang makitap da dito'y balay. Wan nga rod tatang. Sakit kas damot ti kadakkel ti nainayon iti bayadan tayo. Amangan no saan damot nga agtip-tipid. Pasensya kan Donald Italaang nga addawayak. Okay lang. Mawatan ka dayan. Ay kat mangan tangaro din Kaya't mo ka diti in-order ko akanan tawan, no? Wan sa anak mo't arte kat. Ibagam, no dapay kaya't mo akanan. Tay order ta. Awanan. Sige, rugyan takit din ti mangan. Iti kasta saan ta amarabyan. Unak tuman. Si Kadayta, Beshi. Carla? Boyfriend mo? Wan. Amamumot ni Donald, saan ka din? Tsak amo ada kayo gaya man. Di mo matimbagbaga kanya. Idila na palabas alawas nga inaklon ko. Kasta aya. Agtugawa kung dito'y tagsasango tayo amangan. Okay lang mat siguro ken kanya, Donald. Nagaduti bakante alamisaan dita. Bay amon no kayat na ti makitable, babe. Agyaman aklaunay, Beshi. Ni, sika maggayam, Donald. Agawid kan? Alright pa ni nanang. San pa'y ngamin ang nakapalingkay kay? Kasta aya. Wine, ada masapul mo. Awan matkit day. Kahit ko lang ti makiistorya kang ka. Jak amo ang nagdaton kagayam itigayim ko. Awan mo ngamin nadakdakamat na kanya. Wan tapos sikreto lang ngamin. Ti ammo kat ni Jeric aka-eskwilaan mi idi tinobyo ng aging gaita. Saan maggayam? Nag-break damatan. Nag-break da tagatal mo ngamin tigayim ko. Aggigiddan ti boyfriend na. Saan ka numot aday tatirason? Ti istorya ni dayan kanya. Kat agkit kita kanu da Jeric ken ti ex na. Iso aday jay. Nagwin na suwas da. Numaminsan mo ngamin tigayim ko. Kaslapak ko kwartaan na lang dagiti lalaki. Ha? Ninanangan da jay. Sige, panahon kanta ni. Paypayapayan na kon. Agawid kami. Dakitak nga inasitgam ni Donald ijay palingkitay. Wan nanang, boyfriend ni Dayan agayim ko dayjay. Agpaysaw? Wan nanang. Nagswerte mo tanda jay adayan. Ni Donald gayam nga anak tibak ng tinubyo na. Wan nanang. Kay anyang ay tinagsaritaan nyo kin ni Donald itay.
Imbagakla ang matkangkwana dagiti kalukwan ni Dayan idi Anya, Garampingat mo day jay idi kat. na, kasanunod. No agbreak da. Kat si kati pabasulan da. Ay, basta siya, pudno ti imbagak nana. Kasta ti istoryaan ti gayam ko kan ka. Wine, Ay nawaw, apay nga ipasa na kanyak ngay dagiti aramid na. anyat kahit mo sa wine. Kada kami adwa, iso ti gumarampingat. Kat nudwa ti nobyo na dayjay. Numaminsan kat 3, 4, 5 pay kit di Anya? Kaya't nakla aperjen kan ka. Iso at tila istoryaan na. Di mo patpatyan dahi at taong. Saan nga ro dapod no tinaybaga na kanya? Sana, aramid na tikas na. Apay nga ipulagid na ngay kanyak. Kunak tupay kay. Madlaw kumot lang ngamin iti tono ti boses na nga gululbod lang. Amangan no saan tayo nga mo. Katdakkel mo gayam ti panaggusto na kan ka. Iso akas na. Saan mo't akas ken kuha na ti type ko Ay, mabusurak ka dagijay nga agina. Sino nga gina anak ka? Dakarlaken nanang na. Tila istoryaan damot. Apay, anya ti bagbagada ya. Naamuan dala ang anobyok ni Donald. Kumpurmimot na ti istoryaan da may papan kanya. Ay nawaw. Apay mo't akas tadagita nga gina. Kurso na dalakit din ni Carla ni Donald, tatang. Kinasarita mo ni Donald. Nalpasan naibag akong tipod no kenkwana. Ay, mabusurak. Ano adda ka sa pulan da, kat dito'y balay ti pagturungan da. Ngam no nakataliko da, kasta mo gayam tar aramidan da. Plastik da ano kasta anak ka? Ha? Ikata kung tinaisaksak nga extension wire nga agturong iti ayan da, tatang. Para makita Nagkapuan ti tuyo, nanang. Ginatang ko di ta store. Mangantay nga rudan mabisbisinak mo taon. Mga laka iti pinggan mo Ay nawaw, apay ngay. Awan mo tan silaw. Ay, wan nga raw. Adamot silaw ti kaaruba tayaw. Imposible nga awan kuryente. Amangan mo't no inikat dadayan. Anyamot tan dagita atat tao. Amuda arabe ay. Sakit tuyo ti pangrabyan tananang. I-text mo man. Wano saan? Awagam latan tapno na bibiig. Ay, naimbagla ang dalod ko. Hello? Nakaawag ka mat. Anyat masapol mo. Apay ngay, awang matan kuryente mi dito'y balay. Awanan ata inikat ko. Ay nawaw, amom arabi ay. Amom apa nagpapangan. Day tati ganabon tinalaing nga agaramid iti istorya. Anya? Di ka agin didiam mo. Taamom no anya tinaramid mo. Ala, virgin nakpay. Plastik kamot gayam. Naa, Ayun gayam, isublimon day ta cellphone ko. Mano abulan mo din at tinagikwam day ta cellphone. dito'y bulok a cellphone mo. Umay ka dito'y balay itamat laang, tay sublikang ka. Pagan anok mat nga ti cellphone mo a bulok. Makaungot mat ni Dayan kanyak nanang. Anya nga ta, no siya ti mapan iti ayan da inton bika. Amangan no agungat day jay kang ka. Agpapintasak amapan ijay. Ayun, anya. No saan akayat ni Dayan amakitap tayo ijay balayda. Ni tatang na ti kasarita. Panagkurayo, umanugot nga ta ni tatang na nanang. Saan tay nga amua? No saan ko nga ipadas? Sa bagay Kaano amapan kayo? Inton biga anak kaw. Iranak nga awan ni Dayan ijay balayda. Agdigos kay tupay ananang. Make-upan kayo pa'y tapno napintas kayo nga agturong iti ayanda. Makita ano saan pa'y nga umanugot ni Tata Francis no makita na kayo. Naimbag nga aldaw mo, Manong Francis. Na. Oo na yan dito abakay. May dito'y balay, akas tatikawis na. Kasla na ibusan iti lupaw. Sakit nakapuspos kol ti make up na. Oh, ming-ming-mingan naklata mo takas taman. Ay, kwa. Abay akas tabit ti badong. Kas kala na ibusan iti lupot, Mike.
Nagbara mo ngamin ti panawon ita manong. Anat gagara maya? Umay ko la salud-suden, numabalin apakisaksak mo ti extension nga agturong ijay balay. No may papaditi day tabanag. Ni dayan nga anak kulatan di kasarita yaw. Kinasarita ti anak ko, kat di na kanungamin kaya. Bayadan yung aminay, nagitinas ka na bayadan yaw. Tapno isublida ti kurinti yaw. Talaga kaday, adi ka maasyan kada kamay, uray ko Ren niya, pwede magbagam. Saan ka pagustuhan? Sa anak nga uto-uto niya. Alay nyo kid din nagitawer yaw. Tapno saan nga isupay pasalsali dito balay may. Nasalaw ko ni Auntie Berta di tadalan itay, kat nagalas ti kawas na tatang. Dito'y balay ka di, tinagapon na. Uy, Na, di mo't agbain day dya abakot. di pagarup na siguro akit uto-uto ak. Ay, imay dito'y balay ang nagpapansin kada kayo. Kaya no feeling sexy di ta parangan itay. Anya nga iti imay na imbaga, kuryente manan. Uy, ngam sa anak ko nga manugaw. Husto laang ti inaramid jo tatang. Marmarwam ti kakasta a klase ti tao. Plastik, nasaya at dalaang no adda ka sa pulanda. Agpaiso tayong baga manakaw. Manumit laang ti may tultulong da iti bayat ti kuryente tayo. Day talaangan ko maagbalin ang nasaya at atao no iso ti maaramid da. Tapno makabawi damot iti kinaimbag tayo kadakwada. Ngam awan latamot. Uy nga ron ah. Ay, plastik da talaga. Awan latamot ti kuryente, nanang. Awan ta saan mat nga epektiv ti inaramid kaw. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Dagiti daduma ko maakaruba, ngam di damot kayat amakitap tayo iti kuryente da. Dadayan laeng mo ti manugaw. Sakit dakkel ti bil anas kan abayadan ta, nanang. Dayta nga road, awan pa'y kwartata, iso nga aganos ta pa'y laeng Awan mo't mabalinan ta. Imot dagita at tao. Naku nampay, mangmang tamot iti inayon da iti bayadan da. Iso a friendship over kami matan kinidayan. Saan ko nakasarsarita no kasta masalaw ko di tadalan. Wan, likli ka mon. Isumula ang awan serserbida. Dinakman kuskusilaban akasta si Carla. Apay, nasakit ka day. Ay nawaw, no agsasao ka, kaslaawan basolyo kada kami Imot kay mo ngamin. Wan ata plastik kayo mo. Nasaya at kayo lang no adda ka sa pulan nyo. Ngam no naala yon, awanan, birjan nakpayan iti nobyo. Ha? Amo ka, nagipulong ni Donald kanya. Naa? Uray anya pa'y aramidam. Dinak mamaysaan, Carla. Diwan laang. Di bali ata friendship over tamutan. Uray awan gayam ko, no imot matlaang. Uray awan mat gayam ko, no plastik mat lang. Aywan gayam, ibagam kininanang mo. Saanon amapmapan ijay balay. Tauray anya pa'y aramidin na. Di na maloko ni tatang ko. Ibagbagamot. Uray agpaseksipay. Uray aglabos iti sangwanan ni tatang ko. Masiguradok asaan nga agbaligi iti panggap na. Ha? Ditakan, di na kon kasarsarita. Pwe! Ay, nawaw! Di na pudno agayam kat ada respeto na iti panagayam yo. Saan naka adadaalan iti malikudam. Kang runaan iti amin, agtalinaad anapudno, nga uray awan ti kasapulan naken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.